Hello Tuni Cookie Channel ve zo si na bon vin lim na hi vin koi ta bang hi chi channel subscribe nai lo hon ana subscribe mo vin lang a ko ma bell icon chu me en lang notification chu ola koi le chun a phat chenga video hong kya upload zo si na ne vet jing thei a hi Tuni a hi Burma chung chang hin sai ki no hi tin phat in a vaile India lang jong in sai deu a hi in ngain la tu a hi Burma chung chang hin sai ma saw te Burma a hi ki phinna anasa deu zengin chole protester ho hin nasata a military ho neile go ho jong hi attack a ball pan tawin a ban le sepei ho jong hin hi chi civil mi azam do na ho in ho jong hi lut a ball jeng ta ve ti a jong chu news a ko na mo a hi in a ban nei cha a jan hi in sai ban wa patna tu ni a hi in sai tau kit deu a hi Langlon Township kiti thani thari kiti langa jong hi mipi hon ki jot na ananei ki novin motorbike hi han lang ke nga hi jong le hiti chun mipi ho hin ki jot na ananei vin chule mun chom ma hi chi military ho na to dan dei lo vet sa na achu ki phin na jong ananei veti a jong chu news a ko na mo a hi in Mandali region langa jong hi nasata ami pi ho hin ki zot na anei win tua akiman ho political leader hian lang crew hichilaya protest leader ho hi jong le nin hla do pi win ti a chu ki phinna nasata jong anei ki no win a hi chule government teacher ho jong hin nasata ki phinna anei win aji chu tu le tu a Burma a ki ha boina pen hi education lang jong hi a boy le jeng ta in aji chu covid 19 ningkuma patna chu tu chana hi koi macha school university college ti ho hi ki hong pan nai lo a hi in hi je a chu ama ho hin jungta ho hin tarik khatna patna ti chu june nisim khatni a patna ho hon pat ding atiu a hi in ahin la student ho le teacher ho hin CDM azom movin chule democracy am to ka a hi school jong open ki ball pon te school jong ki kai pon te ti a chu ki phinna na sata en ananei win chule banner neo cha ho a hi slogan jat chom jit nin hiti chun ki jot na ho jong ananei ki no veti jong chu news a ko na mu a hi in aban le hichi university student mandale ho hin tu le tu a hi go ju han lang dai kai jong le hiti chun ki jot na anei a hi in mandale langa hi tu ni a jong chu go na sata a judan a hi in hi jong le amao ho hin go ju han lang dai kai jong le hichi ki jot na ho king adi pon te ti a chu go ju noi gil khi noya jong chu hiti chun ki jot na ho jong ananei ki noveti a jong chu mu a hi in teacher ho jong hin moniva kiti na langa hi hichi asat phat le ki jap na mai jap ti ding a hi in mai jap ho a hi slogan ho jong banner za chom ta en hiti chun protest anabol kit noveti a jong chu mu a hi ki nin yangon a jong hi mi pi ho ki phin na hi atang di nai po in mi pi ho hin hichi black revolution chu nei jing na live in van vom ho ki vanin hiti chun military ho cha dan dei lo vet sa na chu atam thei pe na hi ki jot na jong ananei jom jing na live ti jong chu news a ko na chu mu a hi in chule the way township kiti tani thari region langa jong hi jingka punga apatna chu mi pi ho hin ki jot na ananei panovin flag jat chom choi jin ama ho hin khowa masanga patna hiti chun ki jot na ananei ta ve ti a jong chu news a ko na mo a hi in aban le Macway township kiti na langa jong hi khosom le khosagi ki gomin mi pi ho hin ki jot na ananei ki noven hi Macway township lang a hi in mi hi atam le azeng ovin chapang hi han lang han hi jong le hi chewa ki jot na a hi khosom le khosagi hi ki pun khomin hi ti chun lamlien jot na ho jong hi ananei ve ti a jong chu news a ko na chu mu a hi Kamajut township ki ti na langa jong hi tu ni jing ka apana chu mi pi ho hin gari to kenga hi ti a chu
mi pi ho hi lam len za chom chom mai hong pot do wa ki phin na ho jong ananei ki nu veti jong chu mu a hi in hi chi yangon lang side a hi aban le tu a hi gozu noya kasei ma banga chu nam kham kiti north sun state langa jong hi mi pi ho hin gozu noya jong hi saten ki khu pomen hi ti chun lamlen hlung ke ya hi ki golin lamle na hi ki zot na ananei win protest ho jong ananei ki no ven chule hlang ho jong na sata in anasam ki no veti a jong chu news mu a hi in hi chiwa lam kai ho hi a hi le phat ma salanga in a sei ho training hoi ta ala ho chun hi chi hi lam kai na ananei a hi ti a jong chu news a kona chu mu a hi in mandalaya student ho ki phin na hi anasale jeng ta in mun chum chuma to a hi mun khat si si a hi ta po in sagain region langa jong hi nasata aki jot na ho jong anei kit novin mandalaya jong hi NUG support ka hi veti a chu nipi ho hin motorbike ho ai lo le lawmaker ho NLD lam kai ho hi hin ha do gangovin ti a chu nasata atu ni chun ki jot na ho jong ananei kit novin Mandalay region hi mun chom choma hi mi pi hoin ki jot na nei win hichelai hi ki jot na la azong alien pen chule mi tam ji na pen jong a hi in aban le tu ni a chu thi ha tu kiti kumsom thum le thum mei tarik nia nakap li pau funeral kin jong chu anamang ve ti a chu kachin state na ko na chu news a mu a hi in ama jong hi protest a anajau a hi in gol hang santa a hi in ai wanga jungta hon anakap li u chu a hi in tu ni a hi funeral kin ho jong chu pakhan a hi anamango veti a jong chu news mu a hi kinin a hi hechi yangon langa jong hi Myanmar gamsunga dinga the oldest university institute ti a jong anaki he a hi in hichi school la jong hi student ho hin nasata a get ho a hi thil ho hi azi uvin aban le bang ho a jong hi ata dem set jeng veti a chu news mu a hi in education ki tha hon kit tapon te democracy to ka in ti a chu student ho in ki phin na nei win get a kha win aban le apolanga hi ipp ham hi azi dim set jeng veti a jong chu news mu a hi in Mandalay Mogok kiti a jong hi school gate ho a hi mi pi ho hin gel hung khe ho hi alo ho mo win CRPH NUG ti ho la khut jung thum ho hi azi win aban le we want democracy ti a jong hi flag paper khana hi azi win hichi ba jong chu hichi gel ho chu a lo khom ven hiti chun mi pi ho vet ding in photo ho jong share ana bol kit no veti a jong chu mu a kit nin a hi tu hin news detail dewa asung langa apki boy na ho hin sei pan kit no hitin hichi Mandalay region langma ma a hi in Mandalay region langa jong hi Monday ni apat na chu hichi protest si anachi pi jingo a hi in a hin la sipai ho hin school hi honte te ding ti a chu administration ti chu school langa lam kai ho hi ana ko khom win hi ti chun na to pi win hoita a tarik khatna patna ti chu june nisim khatna patna hi school na tha hon deu a hi ti a chu anaki ho pi win a hi le hi chiwa protester ho hi ahung lut kit no win hichi ki hongpon te democracy toka in education lang mong kina sa pon te ti achumi pi hin anano lut no ven a hi le sepei ho hin open fire anabol kit no vin hiti chun protester ho chu anamo kap kit tawin a hi le mi pi tampi hi ki tong khadana ki sei a hi in a hin la tu chana hi izat chet ki tong kha ham ti wang chu news report na ko na chu mu a hi po in a hin la akhonei hon asei na wa chu a hi le mi li mi nga lang hi ha ki to kha le danin asei ki novin hi chi school ki hon chung changa jong hi jungta hole protester ho hi nasata ki game to jingowa ki kap to jing a hi win tu a jong hi Mandalay gamsunga hi aninga hi school ho jo se hi mi pi ho hin aget kha wa
thil ho hi azi dim se no ven poster ho ta dim se no hi in a hin la hi chiwa hi jungta force ho hin ala ha jiwa mi pi ho hin ipi government school ho ai su se dinga got no ham a hi lo le koi koi ki phin ham ti hi nisi a hi curfew al havin aban le patrolling hi achi hajing oveti a jong chu a khonei ho chun news ho henga chu report anabol kitnen a hi chule tuni a chu pinmana kiti township langa jong hi yam yito kiti a hi pungsagi le aki a chu sepai ho security force ho lamle na chadona ding ho chu mipi ho hin bom ana se khom vin ti chu protester ho in bom ana se khom ket no vin a hi le sepai ho hi na sata na ki tong kha win chule agariu jong hi asi eti a jong chu news a ko na chu mu a hi in hi chi thil so hi ponglung ward number 2 sunga thil so a hi in aban le resident ho khan en asaina a chu a hi le sepai ho hi zanla apana chu duty apo a hi in protester ho hi aven la jengwa a hi in tu jingka a chu hi chi cha hotel ti ding a hi ta in cha hotel maya hi cha adon pet tawa protester hoi gari ahung hlai wa hi chi bom hi an se khom a hi ti a jong chu an sein a hin la hi chi wa hi civil mi koima ki tong khalo a hi iga he theiding wa chu hi chi hi Institute of Agriculture Science ki ti ni chi kom la chu a hi in hi chi wa hi bompo hi anasal he azengin agariu jong chu na sata in akitong kha e ti a jong chu news a ko na mu a hi chule tu ni mama a chu hichi ming online in hospital an hon tha iti penu Sunday ni a anahon in say you chu zan hi ni ha lang pungko la a chu protester ho hin gari a hlain hiti chun a get mai wa hi bom aga sep lut ki tawiti a jong chu news mu a hi in a hin la hi chiwa a se lut na wa hi koima akitong kha le athi am poi ti a jong chu news mu a hi in hi chi hospital a hon tha a jong hi mi pi hi alunga lunghang theu a hi in hi je a chu hi chi hospital a hon hole tu a ina seima bang wa chu military hon thil anei ho zo seu hi mi pi hon jong su se ding ti a hi panala wa hi in mun chom choma hi thal hi han lang bom hi jong le hi ti chun akisim thu win mun tina chance anei theina chanwa hi attack ana ball jing ke ai ta in outpost hi an lang sepai ho dukan hian lang ai lo le mall ho hian lang hospital ho hi jong le hi ti chun protester ho hin na sata apana la tawin civil mi ho nom ta akim lova hi le hi chi jungta force ho jong nomin umde povin te ti a chu civil mi ho jong hi hoita training ni changa hi a bolwa ni chenga hi sepei ho hi su boy jing ding ti a jong chu pan ala wa hi in hi chiwa jong hi ming online mi phalo pa hin hichi state run TV kiti station a chu anache kitnin newspaper hole TV reporter ho henga chu report anabol kitne ti a jong chu news mu a hi in tu a hi choi iga vetnai le chun ming online jong hi hung boy pan chule hung kichapan hitale chun a kilomin he cho hi a hin ha bol jom jinguwa hi le chun ming online jong hi no ma hung chu di ta loading a hi ti jong chu I het theiding wa iga phone theu hin tin aban le chin state lang hen sei hi tin chin state na jong chu Sunday ni apatna na ki boy veti a ina sei chu mi gate lang athi eti a ina sei pe no chun het deu a hi in hi chi jungta force ho in live infantry battalion 645 ho headquarter a jong chu attack an ball kit no a hi in Sunday ni a jong chu attack an ball win aban le lam ka thoma ama ho outpost ho jong jani ma sa chu attack an ball kit no veti jong chu imu a hi in tu ni a jong chu mi khat hi hichi inwa kiti inwa bank ko ma hi military ho khat jong hi ana khian li ke tawen hi cho event na hi le chin ho hi ana sa hle jengovin ama ho jong hin pan na sata ala da no a hi ta in apan le hi chi ki boina ho a hi
chin ho koi ma cha ka ki tong kha po ve ti a jong chu news ho henga chu het sa na anabol ki novin hi chi hi 8:30 pm la a chu thil so a hi light lo lai ta a chu hi chi thil so hi hlung a hi in aban le hi chi ki boina a hi thal hi som lenga apana som ni chan hi akikap ginge ti a jong chu hi chi hakha kiti akhonei ho hin report ho hinga chu het sa na anabol kinin hi chiwa ki that pa hi a hi le chin land defense force hon anakap li a hi ti a jong chu news ho chun tu ni jingka a chu phone do na ananei ki novin hakha a newspaper ho a jong chu anaki so kin en a hi tu ni chana Burma boyna update in sei the hi chan chu in tin itiam khana atha update ahung ki mu ki nai le jinglang le in sei deu hi tan te tu ni ku ki channel ve jo se na chung bin ka ki pa na kain phong kin en a he ka ki pa e